namhlanje umhla 8 December sihlangene kwaKhumalo. Uqoze nje serious. Sizokwenzela indodakazi yethu engasekho ukwakuhle Khumalo umemulo wakhe ne18th birthday yakhe. Siyamkhumbula nje ukuthi namhlanje ngabe siyamenzela lezi. Sicela ukuthi abantu bafike ngomningi babo sizojabula siphathane kahle nathi siyathembisa ukuphatha kahle nasicela siphathe kahle asile-enjoy usuku mhlawumbe loziphele ngo-8 ebusuku siyabonga ayekho wena enhlizweni yami dalo sandwa sami madulolo swinti lami themba lami ayekho wena enhlizweni yami dalo ngifisa inhliziyo yami uyiphathe ngesandla daliwe ngoyi bese uphendula umqondo kimi cabange ngawe dali ngifisa inhliziyo yami uyiphathe ngesandla daliwe ngoyi bese uphendula umqondo wami ngicabange ngawe dali ngicela ube ngamehla midali wongibonisela ngaboni khona ukazi indlebe zami ngizwe ngawe dali ngicela ungadeli ukuba yisibaya sokuwamela inhliziyo yami ngoba vele mangibona ubhalo ngishawa uwe dali mina ngicela ungadeli ukuba yisibaya sokuwamela inhliziyo yami ngoba vele mangibona ubhalo mina ngishawa uwe dali sithandwa sami madulolo switi lami themba lami ayekho wena enhlizweni yami dalo sithandwa sami madulolo Say